তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস করতে হবে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস করতে হবে কাউন্সিল নির্বাচন অতি সত্তর করতে হবে কাউন্সিল নির্বাচন অতি সত্তর করতে হবে সংগ্রাম চলছে Salema RD Block of Bidon Tachung, Mass Letter Deputation Tantongo, Common for 45 to 46 Surma, do the constitution Miliwoy or Salema Block under Kalayo. The Deputation Remani Karan Kaisano, Jetine Pola Dabitongo, Tinda Dabiton Tantongo, Pola Dabionka, Jeti Prasa Accord, Jet to Tarik March Mass. We have Chobis in the Accord money or the Prasa Accord no, Daki that implement Kanauto, the Tekaisa Hekai. Village community নির্বাচন 2016 লাস্ট নির্বাচন মানে তাবু যদি পাঠাগু তংখো এবং ত্রিপ্রাসানি কামি আমসাইরগ উন্নয়ন উনিয়াখু ও কমিটি নির্বাচন অতি সত্তর মাখায় তাকে মাখাইনাই ও নির্বাচন খানা তুনয় 2 নম্বর পয়েন্ট দাবি তুই 34 ডেপুটেশন থাকতগো লাস্ট 3 নম্বর দাবি ওখা তিনি যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আবো যে পার্লামেন্ট পাস খাইনা উঠো ও পাস খায়া দুনিয়া হিকাই চংতেও আগামী দিন ডেপুটেশন সিমতংলাক চংতেও বিভিন্ন রকম কতর চাওয়া চুন নখরনাই ও তিনটা দাবি তুই ন চংতেনে Salema RD Block ভিডিও অনথাই থাঙ্গো চং ডেপুটেশন থাকতং Police conduct of village committee elections. The opposition and the immediate pass of the 125 amendment to the Indian Constitution. Sunday Supreme based on build up to the Parliament pass. The Tinta Dabine as the Deputation of military secretary for the procedure. It is under what after the Supreme President of the Party. Kopi aja nih. Salah. Kopi kan kayak kopi itu yang betul nih. Tapi agak kesel nih. Ini tuh jarak sekolah, fast pace tuh jarak sekolah. Receipt sekolah ya dia ini. Belum tahu pengen dia. No. Hari ini ditakui cuma asal harus yang. Pembelajaran hambai tini sini je block deputation abo chung diwe paika te tabu chung angkori paika te chung je tinta dabi na ti chung je remani video sar ne thani video sar belajaran hamjaka te bo receive bo khalka khaka hambai te bo sakao salaine te pathok ne abo na hini chung sawi rohata bo block rok sarta bo block amongka Salema RD Block te chung tini oro duita constituency ni phaijak 45 Kamalpur te 46 Surma miliwoi je Salema RD Block ni under chung je klainer rok tini chung jotono phaisha paja tini chung kaham ke roi bang khatine chin deputation tini je norok deputation rimani obo Salema Block o simidari na Tripura haste gana joto jaga no cholito sara Tripura haste ganangai je bubagrana hamjagai chung bubagrana luklogo rok tharnai rok Tripura motha party chung sara Tripura ni joto block no tini o samoyo o time jo Deputation doito. Je deputation e bising tu je norong ni buskang ni nahar mung obo positive dang nota mhi wanso. Je deputation chung to tini rekha jodi na chini abo je chin tinta dabi abo jodi immediately abo chung rozagi hangkai te chini ADC election da dekhai jagi hangkai ti prasa accord no da dekhe implement khai jagi hangkai 125th amendment bill no da dekhe pass khai hangkai chung buskang te bo crack ni select crack chung choba kotor chung khai nai te SDM niago video DM niago arobo chung buskang chung deputation rinambe ke chung prastut tong Madam te kaisa kok ke chung thangnayo nugoi manka 6 mas Tripura motha tabuk to BJP bai align chungjak 6 mas kuno meeting misil kuno program khlai mangla khenoi je sajakmani yagulobo tini norok baddok babe deputation dinani nangkha abo karon tamungoi khana madam naidi chung Tripura motha party chung ke boni pur dipenya
borok bai chung kathamani karanangkha je chini Maharaj accord sign khaimani borok rwnani hinisi chung kathamani 6 mas ni bisingo chungno chungdo naisingui tongkha rojagya aboni bagui chung tini baddhoi chung phaiga chung o jaga chung tini deputation renan bagi te chung manya sak chung khlaina tongnai chin lorai chung khlaina tongnai chini greater Tipraland Maharaj ni je imang abono te prasarok te ti pramotha kono somoy abono phiogia chung chini greater Tipraland diman bo chung tongaino tongnai je chini nangmani ti prasani jeta nangmani abono chung diman khlain tongnai baksa sawai tongo je Tipraland greater Tipraland obo o ekoto ko sikoroi hinai sawai tongo obo nakha nungtam ko sanam busung na de greater Tipraland ekoto koroi am haya greater Tipraland under bisingo chin tam tong ti prasani jeta nangmani direct fan hindi banini chini land rights hindi ba chini ADCO jeta chini ti prasani bagi jeta nangmani mane kebangma direct fan ni bising ti chini jeta nangmani aborono to chini greater Tipraland ni andaro khobja gobla na abono chini greater Tipraland aro directly greater Tipraland ne suiri nani abo nangya je kebangma tongmani abono joto abo man khengin abo chini greater Tipraland ngai thangnai am bagi chung chini greater Tipraland chung kono somoi bo ya karya te chin dabi ya karya chin dabi mani sak chung dabi khlain tongnai nin sini mong khamel ane sini mong ka taposi Dev Burma ang TW Central member